Despite President Emmerson Mnangagwa's vehement denials of any intention to remain in power post-2028, the report suggests otherwise, indicating that he might be seeking to extend his term through backdoor. Sarapina mnau muzora nazi muri Zimbabwe anoti bo subscribe like otina on the bell icon not kuona kuti aiwa kuri kunzi idi Mnangagwa anenge oda kuextenda aiwa second term yake ino yekuti isvike kuna 2030. Saka tipinda mnau munonzi, according to today's daily news report, ZANU-PF and leaders from the Ccc, including interim President Mnangagwa, are allegedly collaborating to delay the 2028 elections. ZANU-PF spokesperson Chris Mnangagwa has stated that there have been proposals from the Ccc to form a consensus-based government, which would focus on national progress rather than elections. A significant portion of Zimbabweans is against ZANU, and any perceived manipulation of the constitution to benefit the ruling elite and a compromised opposition is likely to be unpopular. Those who are our vazhinji mu Zimbabwe vari kupoza ZANU-PF initiative yavo yavari kuda kuita panapa yekuda kuchinja constitution kuti idi Mnangagwa agotonga kusvika ku 2030, asi kuri kunzi aiwa zviri kufacilitatewa nevanhu veopposition vana Mnangagwa nana Sengezo Chabangu. Ndo mastatement avari kutaura kuti aiwa we want to focus on a national building of Zimbabwe, instead tichi ignore aiwa nawo dzima elections. Toda kungofocus pa kudevelopa nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Awo muri Zimbabwe ndo mashoko ari kubuda pana bvunzi awa idi Mnangagwa ava kuda kuextenda team yake. Chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Apina comment section medu usangana subscribe like channel, turn on the bell icon. Tombo cha mapdisa ndokupa pano pa ZTN News Live.